tu karak chimning mi jo Zeidah Cholesterol hi asi high cholesterol kan nei tika zetinda kani zau khen la timi kong aselai cholesterol chu Zeidah asi tisia chun cholesterol chu waxy substance atlor thaumi phunkat ki asi cholesterol hi kan pumni hin cells to anak ding tissue to anak ding debanto chuchun hormones estrogen debanto cholesterol debentuk to anak ding cha khin cholesterol hi kan pumni hin hermi ase chuchun kan pumni hin cholesterol hi vitamins to anak ding cha zonga khin her a hlei in cholesterol low in khin chun ni ka ni achwa pi mi vitamin D labang ki chu kan puma khin alut kholo mi ki ase cholesterol hi source phun hi in kan nga pakhat nak cho liver kan thin ni hin 80% strong hi atwa adang 20% hi kan 18 mi in kan nga mi ase cholesterol la hin phun hi a ume LDL le HDL tin LDL hi bad cholesterol ti mi kha ase zakhat tangki athami se LDL jo low density lipoprotein ti se HDL jo good cholesterol khasi high density lipoprotein ti se nu cha hin somnga chung athai pa cha hin somli chung athami se ma LDL kha zakhat nak tang ding asimi kha atam tuktika chun high cholesterol ti mi hyperlipidemia ti mi achuak chu ve fats pol kha kan thia khan atam tuk mani khan zot nak dang dang kha avachua pi cholesterol thalo hi letin thlakan nga ti sia chun phunni na apakhat nak chu primary TCE genetic cause ruanga anga mi polan se ki an thau tuk ruanga se lo just exercise an to lo ruanga se phone lo ki an nu le an ba pilapu chan in khan bad cholesterol kha an rak inge chang ruanga khan angai mi en se chun apani nak cho secondary TCE diabetes nei mi machun hypothyroidism nei mi machun unhealthy diet ki te role athau tuk mi te ban tok kan aidin ruanga chun physical inactivity exercise kan to lo ruanga khan cholesterol bad cholesterol tambi kha kan pum chunga khan te khan phunhi in kan nga nak cho ase primary le secondary ti in cholesterol athalo mi tam tuk kan ngai tika khan plaque ti mi achok kho ma plaque kha iphone iphone ni atherosclerosis ti mi achok kho ma atherosclerosis ni zaika va chwa pi chin ti sia chun ASCVD atherosclerotic cardiovascular disease ti mi achwa ma pol chu zekhan si ti sia chun myocardial infarctions heart attack achwa kho stroke ischemic attack zong achwa kho angina chest pain ti oxygen le thi kahinte adu ningin aralo katila cho makhaban tuk zong kha achwa kho peripheral artery disease ti ke lei kamte blood clot mam tuk thikhal tiban tuk hi achok kho pi nung mi long te an se thi zong thi chol kho se chuchun thi lo in khan khaban tuk zot na long term kha inei di kho an se cholesterol he thingthiam aji chi tuk mi ase cholesterol C statins group and C zetin thrin and 20 sia chun ma kan liver ni tam tu cholesterol atu atika khan klum deu atu atar chuchun kan thi chung ide cholesterol ava ummi kha alak katila chude khaban tu khan atom der deu kati khan statins cholesterol C and rian ron dining ki ase stroke angai changmi labang khi chu ke cholesterol C din lo nga lo an din a haw mi se chuchun ve LDL te zakhat tang asimi kha zal som kwa chung na sia chun sina din chia atha chun adang lei exercise adang pol 18 pol karak chimding mi kha to chia chun atha mi se diabetes si chu zot na anei mi kumsom li in kumsom sri le kumngakar cho asi ko asia chun cholesterol C hi din pia ka atha ma bantuk those two khajete nan ma primary doctor he khan athate khan ichim in khan din pia ka chun atha mi si
cholesterol asantika khan zetinda kan bom chan khola tisia chun pakhat naga kwak zumi nesia chun na kwak kha nei phet asilo sile tlom deu kha na zu kho chun atha mu chu chun diabetes anemi nesia chun na diabetes kha nei ting thiama chun atha phone chu chun vậy thao tục mi kan sia khan chun kan ni der deu a hau mi si I kan thao tục lo nak dinga khan healthy way kha kan maintain thiam a hau zetin da atu na tung le na pong kha ai ke mo chu chun overweight na si mo obese na si mo zetin thla nei the khola ti sia chun BMI ti mi in ta na ka BMI chu body mass index le kan height le kan tung san ning in le zetin thla kan ri ti min khan to mi si overweight kan se ma si lo ti mi kha the kho na asi BMI chu 18.5 le 24.9 kha akar la kha healthy weight ase nan ma te khan te zezet thla ka si ti ni thei do chen Google kho ase BMI ti khan nan to la nan height la nan weight kha nan chel la le zezet BMI kha ti mi kha zau kho ase ma ti khan na overweight ma weight low weight show na how low ti mi kha thei kho na ka se ni maka kha a level chung te nu zong kha ji chi tu mi se ve exercise zar khada hin voi thum voi li minute somli chung shong ki to pya khwa tha ma exercise na to mi ni khin LDL thau chia ti mi kha pathum pali khin a shoulder kho chu cha khan cholesterol nei mi na sia chun exercise kha aji chi tuk shin shan mi se Zeidah na ipyak la ti sia chun tu salmon tuna atha tu mien se high in omega 3 and se salmon hi athat na atam to cholesterol cha long zong aselo thikai adang zot nak cha zonga khin heart cha khin atha tu mi se chu cha chun ni cherte e long hna khin zar khata khin voi ti tal khi ipyak khwa chun tha tu mi se chitia hin olive oil extra virgin olive oil hi kan man khwa chun atha tuk mi si hor cha atha chu chun ru khofa nei mi te inflammation kiban tuk cha labanga khin chun olive oil hi atha tuk mi si chiti dang kan phan nak chun olive oil hi me kiao te ban to chutney te ban to kan to anaka khin phan pya khwa chun atha tuk mi si whole grains te cereal brown rice chun oatmeal te ban tu zong khi epya khwa chun atha almonds se chun avocados te ban tu te yogurt and then black beans kidney beans te ban tu zong kha epya khwa chun tha mien se an ma khin cholesterol khi tom te long anum ma ronga khana epya ka chun an tha chun kan chimpeng mi veggie le fruity tam bi epya khopenga chun tha tu mi ase weight loss nak zonga khan abom that na khatam bi zot nak dang cha zonga khan an tha veggie le fruity tam bi epya kho chun tha tu mi ase cholesterol anemi cha chun zero hai da kan shella tisia chun fast food hi shel kho chun tha tu mi se french fries de banto ka McDonald's de banto fast food pau ki shel kho chun tha chun processed food hot dogs de banto ka sausage de banto chun bacon de banto ke shel kho chun tha chun cakes se cookies se thum tu mi pol jong ki shel kho chun tha mi si nutrition fact akinte cholesterol ki zezatlum protein zezatlum tibantu ki zau kholang manga se cholesterol hi daily ya hindi 200 to 300 shong ki azami se RT pum khana khin zani le hlei cholesterol shonga na in RT hi athat thil dang athat na kya tam to matika khan a ya chun apoilo asina in cholesterol nei mi na sia chun pum ni khana khin pum kha pum ni ta tam big na ya khin azami se tam tu a ya khan chun na cholesterol level kha khaider chi china athalo shell khoa atha phone mi zo shrimp ngai kwang he cholesterol tam ngai mi se chu cha chun ngai kwang he shell khoa chun a piak loading a chun atha mi se
chun adong naka shil bakding a bakloading siko cholesterol nei mi ni chun chu zai thla si ti sia chun beef liver la chicken liver he an se beef liver cho thin te chu chun chicken liver cho ar thin te makaban to kha ei lo bakding se cholesterol nei mi ni chun shil baka thami se i ma vil kha cholesterol kong chu silai e nan za pe te chunga